Dostlar, assalamu alaikum. Soqquluk mal bazarındabız dostlar. Bugün hafta gününe şembe. 2025 yıl 22 mart dostlar. Sizlerge Oşqa ketçü, Oş Çalat, Batkenge ketçü maşinelerin номерин tartib көргөзөм достlar. Мына постоянно комментарийде сурайт. Ол номерге чаласыздар. Кызылкыя Ноокат Ош. Экинчи чыгарылышы достор, мына уйлар тартып көргөзөм. Сиздер видео только лайкты басып колдо туруңуздар. Kanalga katılganını unutmаңыздар. Reklamалық қызматтың номері 777 84 96 48. Так, теги номер бош ой қалсам да çalasыздар. Мына номер 559 60 60 21. Баткен Ош Кызылкыя Ноокат дейт. Мына ке достар. Çalasыздар. Бүгүн эмес, эртең чыгасыздар ошого карабы. Жакшы. Бүгүн толо турганбызды, бүгүн ачып кете бересиздер. Так, бұл жерде қайсы нені қаншадан алып кетеді, чалып сұрасаңыздар болады достар. Сіздер только лайкты басып қолдаңыздар. Біз маяқтан баштадық. Уй базар бұяқта. Так, ол уйдан баштайық. Саған екен. Ассалауму алейкум. Кімдікі? Сіздердікі емесі? О, сіздердікі. Ол қанша бұл? 230. 230. Мұз осымен бе? Мұз осымен. Қанша 2 айлық қой дейм, а? Базар аламы 230 мың. Қаншаны торп боғы бұл? Екіншісі. Жақшы. Қанша сүті бар екен бұнда? 15 литр. Бір өлі өсізді? Номер қалдырасыз ба? Номер қалдырбайсыз. 230 мың сон бар. Олар кімдікі? Алалы. 200-ден, ассаламу алейкум. Мұнаке. Желінді қараңыздар достар. Онды олған желінді. Бұлар құнажындар оқшет, а? Бірінші тұт. Қанша сүті бар ең бұлар? 18 литр сүті бар. Пародасы қандай бұлардың? Черный пестрый деген парода. Черно пестрый. Бұлар ең местный, приезжий қандай? Местный, а? Так, 1, 2, 3 баш бұл қандай? Үшеу тең черно пестрый. Так, бұның қанша сүті бар мұғансың? 23. Alın 23. Da üçü bazını ayetiniz şey mi var? 200 minden. Kuruk 200'den ha? Ha bir daha saç. Bir de. Napırmerin arkana. 200 volt. Bularça? 190'dan. Жақсы. Cevizçi taza. Celinleri, sasoktor taza. Ne kunajın arka taza olur. Arka жақсы. Taza deyip dostlar. Nomer kaldırasızlar mı? Nomer. 0709 96 21 59. Dostlar, buna Черно пестрый izlegender çalasızlar. Так, o çoğun ala toğuşet. O kimdik eken? Бұл da sizler ki. Бұл қаншаны туған? Бұл da ушул байкелердікі екен o. Черно пестрый uylарын езінеке. Бұл 4 туған. Бұның қанша sütü var? 15. Bağısı? 180 min deyik. Onda olған çoğun uy eкен burada. Alatov. Alatov da? Alatov dedim mi? Bayaqta bu kunajınlar kimdik eken? Ketті бұлар. Қаншадан кетті? Бұлар еткен кетті ғой дейм, а? Семіз mi? 5 kunajın тұрады. Ал бұл гиганттар kimdik? Assalamu alaikum. O gigantar kimdik? Өкмөттүкү. Өкмөттүкү. Мынага. O желиндерди караңыздар, жакшы. Өзүңүз кандайсыздар? Uchaydan боз. Кайсы порода? Американка. Американка. Булардын бойлору кандай? Өтө бийик го булар. Бойлор 1.60'dan. 1.60'dan. Порода американка. 3 aydan boz. 3 aydan boozlar, ha? 28-30 litre sütü var. 28-30 litrege çeyin sütü var. Tak, bağısıca? 320 min dedim. Süleşe özeyt. 320 min dedim. Onda olgan çoğun kapkara öyle. Жақсы, bunun karta parta bir demeleri yok. De var mı? Densoluğu taza. Densoluğu. Jelinderi taza. Jelin baş, densoluğu taza. Bari жақсы deyip, жақсы nomer aytıp ketesip banda. Videoda onun 25 başı var. Video dağı var eken. Şunday çoğun
Var da şunda can tuğanlar var. Turduklar bilen var. Жаңы туған музоолору менен бар екен, туйын дегендері бар екен. Жақсы. 25 baş var lan. 25 баштын баары американка же башка пародалар. Швейц бар, Алатау бар. Швейц, Рамштин бар, Алатау. Американка, Монбляр бар. Бүт баарыдан бар екен. Номер айтып кетиңиз анда. 0708 0708 08 08 37 67. 37 67. Достор чаласыздар мына. Любой пародадан бар екен. Чалып сурасаңыздар болот. Охо, мынаке гигант. О, гигант кимдики экен бул? 330 калды. Охо, мына 330 миңге сатылды бул. Бул музоосу менен кетти да? Ким алды экен? Жакшы. Канчасы бар экен? 30 жогору. 330 миң. Канча байка бул? Музоолу. 155 миң. Мунун жарымы чыгат. Гигант экен бул музоолу, караңыздар. Assalomu alaykum. Cemde tam berip turasa, altılega. Жакшы. Бул сатылып тур. Могу кунажы кимдики? Kunajın iyisi Эси жокпу? Onda o moshina kunajına ekan. Bu boz emasmi? değil böyle gaytır. Bunday ko'rinishidan bilinmaydi, ha? Biroq yetti ekan boz o'xshaydi. Tak, bu boz, esi yo'q. Ya bu galishtinkalar kimniki? Sizniki bu aka. Bu galishtinka. Bularning esi yo'qmi? Sizlarniki 180 dan? 180. Vay Shvetscha. Bunda 180. O kunajın ekan. Ha bular qanday ekan bizlarga? Bular kimniki bu? Varmi esi yo'q, ha? Şef qancha so'raysiz bu? 230 ming. Ayga qancha so'raysiz? Alloh uyim. 280 ming. Yolg'on gigant. Bozor alanı mı? O, tartınız. Bu çoğun ekan, boz. 280 ming. Bu Shvets boz bu. Qancha so'raysiz bu? 140 ming. Qanchani tutdi bu? Köptü boz ekan 140 ming. Daha qaysizniki bu yoqda? Bulo'li. Yaxshi. Ular kimniki? Qanchadan bular? Qandaysiz endi? Assalomu alaykum. Men so'zim yaxshi. Bu boz ekan. 8,5 oylik bu. 8,5 oy. Bu muzosi bilan. Muzosi men bu. Qanchani sotib oldingiz? 4-chi. 4-chi. Qancha suti var? 20 litr süt var. 20 litr. 190 ming. Bu 190 ming. 130 ming. 130 ming. Üçüncüsü tut. Alatop. Alatop, bu da alatop. Bu da alatop. 8,5 ay. 8,5 ay boz. 175 ming. 175 ming. Bu 190 dediniz mi? 190. Ha, 3 oy var sizdeki. Yaxşı mı? Universalni bulutlar. Cahitqaдағы үйде daha tura öğretme. O uylar. Bularga bazar bağa verdi. Berib. Каждыйын айтпайсыз бәрі. Yo'q, aytmayman. Анда номерді айтасыз. Nomerni aytaman. Айтыңыз. Семишкада чыгабы. Sultan. Номерді айтыңыз. 222 222 888 320. 888 320. Boz, Muzoğlu, onday uylarda alsanızlar болады, çalып. Жақсы сатыңыз. Так, bu Галштинка kimdiki? Kunajın o'xshaydi bular. Ezi yo'q. Molcha. Bular sizniki emas. Ya bular kimdiki şef? Так, bularning ezi yo'q. Shunday. Bular kimdiki? Ucho'siz-ku. O Галштин mi? Черная пёстрый. Черная пёстрый. Bulda o'shanda, ya?
Ortadoğu şöyle. Bu kunajınlar. Birinci tut 8 aylık boğuz. Kunajınlar eken. Bular kayaktan keldi. Mesneyi bu Россия Кемеров'dan. Bulardan bayağı plem kartalar olsa gerek. Plem kartalar var eken dostlar. Oğlum boyları kanca? 1.50'den жоғары ғой. Так, бағасы қаншадан ем бұлардың? 250? 250 мыңдан. Базар қанша береді баға? 190'dan 40'a бермедім дейді. Жақсы. Номер қалдырасыз ба? 0556 20 87 Dostlar buna çalasızlar. 87-88 eкен. O içinde torpakları qanday olub qaldı? Parada, qanday paradan qaçtı bunlar? Özündən qaçıb. Bunlar buna asmiye ne olsa gerek? Bu qasa gerek. Ошақтан қашып келіпtir. Қалған сұрауларды чалып сұрайсыздар достар. Жақсы сатыңыз, саудаңыздар. Онда олған құнажындар. Ортодокс швейц. Екеуі чернопестрый. Ya bu targılı kimdiki? Bulardın neyisi yok mu? Bulardın neyisi yok. Bu tokal kança var ki? Bu da siz kemez. Bunusu kança? Bu da sizi kemez. Tak, bulardın neyisi yok. Siz kança sırayız bakayım? Bunun olsa 125 lira atarsın. Muz olsun menen 125 bin son. Buna. Ya uşunday bağlar. Yağı qarab ko'raylik bu yoqdan. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? Bayga aytmaydi mana. Davleniya qilasiz menda. $3000 tuğ berdi-da. Bir koy $3000 tuğ berdi. O muz olsun menen qancha bu? 140 ming so'm buna. Muz olsun menen. Urg'och qo'zi menen. Yaxshi. Tak. Shunday bağlar dostlar. Biz videoni oyoqlaymiz endi. Sizlar только лайкты bosib qo'yinglar. Ya bu to'qol kimniki? 300 ming. Bu qanchani tug'an u endi? Ekini tug'an. Bu buqa bo'layın deb turib qunajim bo'lib qoldi. Urg'och bo'lib qoldi. 7 oylik bo'z. Bu parodasi qanday endi? Швейц таза. Buri shvets ekan. Мясо молочный. Bu buqaday bo'lib turishini qarangizlar. Urg'och bo'lib qolib tur, erkek bo'layın deb tur. Boyu 1.45. İçindeki torpak qanday paroda? Тоже швец, ha? Bazar qancha berdi bu? Bozor 250 ming. Qancha bo'ladi endi? Bo'la turgan joy. Tushasiz aytganda. 290 ming bo'ladi deydi. Yaxshi. Bunun densoligi yaxshi. Jevichi. Ha. Jelinderi tazami? Taza. 4 yildan рабочий. 4 jelingten рабочий. Bu o'zingizdan ele, ha? Yo'q. O'zingizdan kelganmi? Je, приезжий. O'zingizdan. Аталықтықымы? Plem zavod. Ha, plem zavod, приезжий ekan. Bunun bayağı plem kartası olsa gerek anda. Bor. Yaxshi, nomer qoldirib ketdingiz anda. 501 0501 48 48 09 09 59. 59. Dostlar, çalasızlar, men surab olgan suravlarni surasangizlar bo'ladi. Men videoni oyoqlayman. Sizlar только лайкты bosib qo'llaysizlar. Kanalga qatalganni unutmangizlar dostlar.